Ebusianfo memo bibia kwa ba deba GC and page so midin ede adwoa searching 2024 enche bia eba beto aba ewo Ghana hanom na ye nim se abato yie bia edua wona wokoto aba no bebre na epra titiri pa ene youth no bebre na epra nti ye ba beto aba youth ni bia sorry a omo etu omo nua youth na omo de omo ntefo na omo tu omo fo say about ye babetu e mamu nkodin semhu bia na mu pra because who pra candidate ko na wo ko pra ma no obehwe 1 2 okwae na no ntini kan bio nti say when na boy a say onsa na twa ya je say why ye di perform kra nti about na e babetu no ye hwe ye hu yie na youth say futu e koma mu ye say butie empempi no say wo ko social media titru pa Abra His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo be president of COVID-19 ebe se wiase afane yi na wiase be de de be kan Ghana no wo social media na read the comment e ya koye se youth biampo ni ho a 2024 obeto aba ede ama NPP ama yoku no but sa youth omo complaining they are the same people at 2024 omba ko salai ato aba yenka cement aba wo kire wadwen a eye na emom no ka wakokire wadwen wie no abrante sister me pacho ye study na filai ne mu na kofie time so na se wo bobo a wo television e wo fie obetumi ne wabusuafo ahwe okoye de won bibi omoto aba no a wo kwa kopre nti no efutue ekọ ede amayuti no na nipa ye okase eye fie ni fie TV oye blogger e wo Facebook o blog de ma NPP amayoku no na otofu bebre sometimes no won so ye NPP ni but NPP for yade na enya oka NDC for so yade na enya oka NPP for yade na ye obom about so NDC for so yade na ye obom about so na mom ne mpempi no fa ye NDC for nya asanketo akwa na oka sa o kire se 2024 ye ba beto aba na bato na ye ba beto no ye na eni se NPP omo de ensem bia ba na so omo keka ensem a e trend say they are breaking the 8th. Now breaking the 8 na NPP for some a breaking no NDC for some ntiase de ntiase ochina because ye Ghana bako same one party bia from 1992 ayeto aba no party bia no a ya to aba we break 8 no normally na ye 8 years o man pay that John Dramani Mahama pe and on call for years because treatment or the FM na yes ye pe na sake no but party bia ba so a for 8 years na ekọ NPP for one go 8 years no go war try 8 years no 2024 election mo winning and this first one tias and kasa and yazem keto akra na edidima na His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo wa appoint new members at the alcohol electoral commission board ne so na enkofu ya His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo appoint omo and this for no say omo ye NPP for entine say His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo edo omo koka ho because already na na mo say mo person mo break 8 no na mo appoint new members from NPP party so omo koka eye Madam Jane Mensa ho no onyo mo nya adwuma na just about na mo wiem na just say breaking the 8 na mo so be breaking no mo am mo agye say mo be breaking na im na fie ni fie TV e say NDC for mo akọ mo hu mo akọ mo hu and fa mo say start breaking the 8 NPP 4K e won say of course COVID-19 by na we ase ye den COVID yes e twem e na Russia na Ukraine to kwa no e buy now economy no ebeye adre niam mu beye tough but nyame chade you see a dollar rate no intimidate mo so move ono so on connect e na tese o team dollar rate na cost rubio and as a petrol fuel prices na ba fam tinzizie no kasa bebre na buy na so atete enti de betimi aba say 2024 breaking the 18 NPP for combating a break yampa na sisi NDC for so mo akotre position o mwani abro mpese o mu be na mpese mu break 8 na be dwe because 2020 abato na yeto ne kra ene o mampenda da John Dramani Mahama o se abato wan win o enti e no catch NDC for mo catch o mo foot soldiers ni so mo ntu o mo humbum hu NPP ni atwane ne so mo mbro wen ene ade asat now o mampenda da John Dramani Mahama emfa phone and congratulate His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo because odwen so no wini 2020 abato na yeto no na ya mencha de ese edun ketia a oye chairman dem a NDC amayoko no about minim se sa audio no obi no recording no ana so sheda no kan but audio ni ba out na ebi so a chairman ne de
eyo rese dun ketia o se ona no kan but oboa eyo audio bi recording no de ba bonten o chete 2020 abato na yeto na kasa omo ntumi ankoleti omo result chese figures ni powoni ena mo kan se ka youth ni kokwa mo de asem ni kokwa ti na na fie ni fie tv chese mo 2024 mo ntumi am fa mo figures am ba out kwa mo se mo awini na count men people so mo break here it omo appoint new UC members en na asem na yedwe na fie ni fie tv chese 2020 abato na ba beto no mamu ndi sebio NDC for mu sem hu no mbedi na chi na mo nkon kwhwere mo nkwa na yenti nsem afie ni fie tv e de etudwa ko ye evidence no electoral commission make sure say wa ma computer e ye paper we endi enye se omu ye na bibia jamu omu boa omu kika bu mo mu so ma report na anim guase e fere e na omu hu de omu nkan kire omu achitafo na sebi omu aye binumu agimifo no mato sebi. I don't mean to insult, but Sano Maye Bino. Sano Maye Bino. O my almost Sano. No, in any that is Adia Muntu Mungru. And now Quabaco, or coin any project. Juana John Domani Muhammad Duo or Coheno. How can I when you project a piano? Over here, hospital as you will be. Winning more, baby ate, who did it? If you ask me, I had thing. Any me no could treat you on that say. Nancy Sebi, enam Sebi, about 2 moon kwasi asementi. Nancy will be a quick letter commission, which will be able. Nka wo kasa no, na nka wo say Jinifri wo kofa we, ana what your master mom say, oh, they are qualified people. Ye bisa mo say, omo nye qualified. Oh, they are qualified. Omo nim de, they are professors. Lecturers omunim de nenso o kan MPP ho ndi so o kan MPP ho ana NDC ho no obetima ye bibi de abo aman na because the political party affiliation ti no ye nyinu ntontwene ye buman ana ye se man sa ko ibitima ageman yi pa nso ondwani e party nti ye man nko na man na kobo NDC ho munyaisa Muya ye number koi pa munyaisa sanye mfatamu. Talk about the person's competence. It won't mean ye do because this ye nkasampa. Na say we MPP ni we NDC ni today wanye Ghana ni which no constitution is violated. Embre bia ni Ghana etia. NDC ni pa no so wabe gina kura for MPP yi kura na hello come on kwasa line ko to aba manipa nti we ye Ghana ni na Ghana ni maburu badwemba wo dwene wo wani so e peda chama wo bra pacho emu bia mfa John Dramani Mahama picture mbedada na NDC for no mentiasi o adena ye nyanko ye enko yi e flag bearer but wo hwe flag bearer she praise na Baumianko na NDC for a single no episode or mudi fi bata no so papa wa yetwa Baumia wa yetwa enam bi won so me friend na purukusu electric fish so no na kikiu sa na Baumia te no ho otro eno osan wo shock into NDC for no kon ho a no shock o mo no gugu baby enti there's what mo ya ni say kwabra menta akando o minya ho tama me ba so kromfo be mate se wo se hwi dwabo so munsu ntimu kwatena se nyansafo a mo wo nyina no kromfo na mo pe no to abama no de ne ba parliament kobra mi dada akando kromfo and no entity like this e wo parliament a o ka se Ghana be koso menya no ho time misi kwabra mi nta akando wo you are a thief wo ye kromfo that mean